baje kurasa the RPA bazana equipment zihambaye. They staged in Zaire. Kindu was their base, Bukavu and Goma. So they came under what they called the zone turquoise, baraza and bagerageza kurwana. Zone turquoise yakavarinze Kibuye, ikavaringa Gikongoro, ikavaringa Rusizi, ariko yashakaga kujya Gisenyi, ariko force yacu ibatanga Gisenyi. Ni kapati gato twakitaga centimeter, ariko we defended it. We defended the centimeter. So Habyarimana aronchinga successive offensives against us, arananirwa. Yakundaga kubyita amazina, ya mbere yayise Rukokoma, aronchinga Rukokoma heavily. We defeated him in our trenches. Aronchinga indi yitwaga Simusiga operation, iyo ngiyo nayo we defeated him. He launched another one he called Operation Ratissage Combiné. Iyo nayo we defeated him. In his desperate move, the third campaign to dislodge us from Gikoba, he decided to be tribalistic. Aravuga ngo abasirikare be bose who come from the southern part of Rwanda and the central part of Rwanda are betrayers. They betrayed him. So abakuramo bose. Bya bindi bya divisions muye abitwa abanyenduga abakuramo. Asigarana abo muri northwest. The next day on the 5th of August, Habyarimana atangiza radio RTM. Urumva sinya amasezerano for peace. On the 4th of August, on the 5th of August, atangiza radio RTM. The radio RTM yari ishinzwe to call upon population y'abanyarwanda, kudividing abanyarwanda no kwica abatutsi. In other words, yahamagariraga gukora genocide. Gikoba indakiye irahari. When you get time, muza visiting Gikoba, muzahabona. It's a remarkable and historical place liberation struggle yacu. So ubundi muri guerrilla military tactics, Habyarimana ntiyashoboraga kuroketinga the RPA forces aho ziri. Nitwe twamuroketingaga, we ntiyaturoketinga because we were highly mobile. Ariko when we became conventional and dug in, tukagira trenches, tukagira ahantu tuba Gikoba, Habyarimana said, I get you now. Then he prepared to dislodge us from there. Ubwo natwe turi determined kuguma Gikoba. Kuko Habyarimana yakoraga campaign na propaganda ngo RPA iba muri Uganda, ntaho iba mu Rwanda, we own control no territory, therefore we never exist. So we wanted to show that we have a territory in Rwanda. Nubwo kari gato ni kapati gato twakitaga centimeter, ariko we defended it. We defended the centimeter. So Habyarimana aronchinga successive offensives against us, arananirwa. Yakundaga kubyita amazina, ya mbere yayise Rukokoma, aronchinga Rukokoma heavily. We defeated him in our trenches. Aronchinga indi yitwaga Simusiga operation, iyo ngiyo nayo we defeated him. He launched another one he called Operation Ratissage Combiné. Iyo nayo we defeated him. In his desperate move, the third campaign to dislodge us from Gikoba, he decided to be tribalistic. Aravuga ngo abasirikare be bose who come from the southern part of Rwanda and the central part of Rwanda are betrayers. They betrayed him. So abakuramo bose. Bya bindi bya divisions muye abitwa abanyenduga abakuramo. Asigarana abo muri northwest. Akora yitwaga Muvumba Mobile, groupement Muvumba Mobile.
iyo nayo we defeated it. Of course he had weakened himself. Iyo nayo we defeated it. So turamunanira Gikoba, we held Gikoba, and then that's when Habyarimana was forced to agree to negotiations za Arusha, Tanzania. He agreed to negotiate na RPF. Imishyikirano Arusha iratangira. Of course outside Habyarimana badusuzugura bumva ngo baracyafite an upper hand militarily, therefore they will defeat us. But negotiations kept on. Other people involved, the region involved, African Union involved. But militarily we had become strong. Icyo gihe twari tumaze no kuba force iri more professional igaragara. We had clothes, uniform yacu yitwaga Mukotanyi. His Excellency agura uniform, twese twambara uniform. Agura gumboots, twese twambara gumboot. Izo gumboot mwambaye. Before that, umuntu yakwibaza ngo twambaraga iki? What did we put on? Ibyo abasirikare bazanaga, abana bazaga, uvuye Zaire, uvuye Burundi, uvuye Tanzania, uvuye Uganda, ibyo yazaga yambaye nibyo twagumaga twambaye from 1990 to 91. Uwo mwaka wose imyenda yari yarashize. So umuntu yambaraga niba igikoti yatoraguye mu nzu aho ngaho abaturage bahunze, akambara igikoti, uwambara skati y'umugore yakayambara, utoraguye icyenda whichever. Urashe enemy, the first thing is to strip the enemy dead body naked, ugahita wambara immediately umwambaro we. That's how people used to dress up. Ariko His Excellency by 1990 azana uniform yacu ya Mukotanyi, azana gumboot, chama RPF igura imbunda nshya, machine guns, RPGs. We were well equipped. Turakomera. Habyarimana tried to remove us, to dislodge us from Gikoba from 91 September, October, up to 92. By 92 March, yaramaze kunanirwa completely. Bananiwe bakora defenses imbere yacu, natwe tugira defenses, tukajya turebana gutya gusa, dutangira kurebana gusa. Then bigeze muri May, His Excellency decided ko tuva Gikoba. You know, at every point, at every move, the commander niwe ukora decision. Niyo role ya commander, niyo role ya leadership. Leadership ni ukura abantu aha akabageza, ni ukura igihugu aha akakigeza ahangaha, ni deciding the next step igihugu kiri bugeho, ni deciding the next step urugamba ruri bugeho. So ubwo turi Gikoba, he decided ko tuhava. Ahamagaza inama ya high command kundakiye irahari n'ubu Gikoba. He said, we are going to leave this place, we are going to attack Byumba. Of course, nari muri iyo nama, I could see on the faces of the commanders, nobody bought into the idea. Why? Because they all feared that if we leave Gikoba and the enemy occupies Gikoba, we shall again be on the run. Turajya hehe? If we go to Byumba and get defeated there, while we left our Gikoba, urumva Gikoba twari tumaze kuhamenyera, hari ibitoke byinshi cyane, tukarya ibitoke n'imineke, ibishyimbo byari mezagaho tukarya. We were very happy a bit. Life had a bit changed. Ati turajya Byumba. Then I saw our officers benshi ntibabikunze, ariko he's the one who had the vision, he's the one who had the strategy, he's the one who made the decisions. Aravuga ati, we shall go to Gikoba, leave Gikoba and go to Byumba. Arababaza ati, so you want to stay in Gikoba? Is it why you came to liberate Rwanda? Mwaje gufata Gikoba? Ni objective yanyu? Icyakabiri arababaza ati, ese nimuva muri zindaki hano mukajya kurasa Byumba, what will Habyarimana come to do in these trenches? Araba hafite interest iki muri zindaki za Gikoba?
arahashaka iki kandi mwagiye kurasa Byumba. So finally he made the decision. We went to Byumba and attacked Byumba on the 5th of June 1992. We attacked Byumba. Turwana Byumba umunsi wose, umunsi wa kabiri. Byumba was very sensitive to Habyarimana, extremely sensitive. Byumba is just 90 kilometers, less than 90 kilometers to Kigali. Utinye ko twaharasaga nijoro tukarunguruka amatara y'i Kigali, ukabona amatara umva uvuye mu ndaki mu ishyamba, none ukabona amatara y'i Kigali, how exciting it is. Na Habyarimana nawe akoyo bwabaga. He brought all his forces zibaho ziduteraniraho Byumba. Then his excellency aravuga ati buya Habyarimana icyo ashaka ni umujyi wa Byumba. Live mu mujyi wa Byumba, the so-called town, step backwards in the outskirts of the town, dig trenches tuguma aho ngaho. Nuko nguko twadiginze trenches on the outskirts of Byumba, ziraza zigera hano muri Burera, zigera mu Mutara, the whole stretch. Area ya Gikoba ya 1 centimeter, it expanded more than 25 times. Ikavaringa districts z'Umutara, za Gicumbi, za Burera na pati ya Musanze. So area ibanini. Then his excellency nibwo established his headquarter at Murindi. You visited Murindi, you saw Murindi. He established his headquarter at Murindi, and then ahamagaza the RPF yose to join him at Murindi. In other words, the RPA military wing, for which he was the commander-in-chief, and the RPF political wing, for which he was the vice chairman, all of them, n'abasivili bose bava aho bakoreraga, abava Bujumbura, abava Kinshasa, abava Tanzania, abava Uganda. They came to Murindi, co-located with the military high command headquarter, headquarter RPF, from maybe July, August 1992. Then, because territory had expanded, Habyarimana nta kundi yari gukora but to accept serious political negotiations in Arusha. The African Union nayo ibona the RPA imaze ku expanding a territory, isaba ko habaho ceasefire. So haza kuba ceasefire in 1993, haba ceasefire hagati ya RPA n'ingabo za Habyarimana. Then the African Union deployed a peacekeeping force hagati yacu. Now, as the negotiations were going on, muri February, Habyarimana starts killings. Atangira kwica abatutsi Bugesera, atangira kwica abatutsi muri Ngororero, Kibirira. That was the first trial of genocide. That was 1993 in Feb. Then His Excellency protested. Abwira Habyarimana, aramubwira ati, you must stop the killings. You must stop the killings or I come and stop them. On the 8th of Feb, His Excellency broke the ceasefire and attacked Habyarimana's forces. We attacked, tugera muri ibi bice hano, ahangaha abasirikare bacu barahageze mpaka Musanze, and then tugera towards Kigali, in fact, muri Rulindo, towards Shorongi. We were about to capture Kigali. Then the international community made a noise. The RPA should stop and go back to their original positions. His Excellency gave conditions. Aravuga ati, niba tugiye gusubira inyuma kuva aho twari tugeze, if we are going to go back to our former positions, then the space also that we shall leave should not be occupied by government forces. And that was agreed on. Haba deployed izo ngabo za African Union zitwaga UNIMOG. Zari ziyobowe n'umu Nigeria, a general called Oparai, Ogundipe Oparai. Then we retreated back to where we had come from. Negotiations continued. By
August the 4th, political pressure mu Rwanda yari imaze kuba nyinshi kuri Habyarimana. Political parties zindi zavutse 1991-92 za PSD, PER, PDI, PDC n'izindi, they mounted also so much pressure kandi ziri in alliance with RPF. So pressure nyinshi, and Habyarimana accepted to sign the peace talks za Arusha on the 4th of August 1993. He signed the negotiations, a signing agreement, without believing in it. Aravuga ngo nubundi ni bipapura sinye aho azashakira, he will tear them apart. Ngo ni bipapura arabisinya ariko nubundi ashatse yabishwanyuza. So it was because of pressure. On the 5th, the next day on the 5th of August, Habyarimana atangiza radio RTRM. Urumva asinya amasezerano for peace on the 4th of August. On the 5th of August, atangiza radio RTRM. Radio RTRM yari ishinzwe to call upon population y'Abanyarwanda, kudividing Abanyarwanda no kwica Abatutsi. In other words, yahamagariraga gukora genocide. Nizo programu yarwaningaga from morning to evening. Iyo radio RTRM yashyizweho na Habyarimana n'abandi bantu bo muri political party benshi. Icyo yari ishinzwe kwari guhamagarira abantu kwicana nta kindi. Calling for genocide. Yari ifite abantu b'abahanga cyane bitwa ba Kantano, abaririmbyi b'abahanga bitwa ba Bikindi, very well educated, bari bariza ama university, ariko ideology yabo iri totally wrong. So eritere mutangira gukongeza icyo gihe. Ariko the push for implementation ya ceasefire na implementation ya agreement ya Arusha kept on mounting on Habyarimana. By the end of 1993, towards the end, it was agreed that the RPF will send abasirikare na politicians bayo to Kigali to be part of the transition government. Hagombaga kubaho a transition government irimo the RPF, irimo Merende Habyarimana n'andi mashyaka menshi yari yarafatanyije muri peace talks. Of course, on the military side, twagombaga kuvana ingabo. The RPA yagombaga kuzana 40% of the officers, the government side would bring 60%. Nta kibazo byari bidutwaye kuko nubundi it was not about numbers. Nubundi no ku rugamba baraturutaga ubwinshi nubwo twabaneshaga bwose. So on the 28th of December 1993, politicians ba RPF baherekejwe n'ingabo 600, they came muri Kigali kugira ngo babe part of the formation of the transition government. So ariko kugira ngo tugere kuri iyo level, hagombaga kuba kwemerana where the 600 battalion would stay. I was selected among those who would go to Kigali to choose where the 600 battalion would stay. Icyo gihe the African Union force had transitioned to a UN peacekeeping force iyobowe na General Romeo Dallaire. Iba a UN peacekeeping force because of the implementation ya Arusha peace agreement. So iba big force, 5,000 UN peacekeeping force. So tujyana na UN peacekeeping force baza kudufata ku Murindi batujyana Kigali. We started negotiating on where the 600 battalion and RPF politicians would stay. Wabona ho Habyarimana bashaka kudushyira his officers, ukabona ni conspiracy
to put us somewhere, to locate us somewhere where they would easily annihilate us. Babanza batwereka Mburabuturo. I don't know how many of you know Mburabuturo. Mburabuturo is such a place aho bashobora kugukonvagingiraho from all over and they finish you up. Mburabuturo turayanga. Bashaka kudutwara Kami. Kami nayo is such a low place, it is surrounded na hills, nayo turayanga. Bashaka kudutwara Kacyiru, nayo turayanga. Then for us, we opted for Senede. Hari parliament. Baremera. Ariko cyabemeje niki, we were very tricky enough. Bo bari bazi ngo tuza turajya iriya parliament buriya yari hotel. Twarababeshye ngo twebwe we are tired of sleeping in the trenches, ko dushaka kuza natwe tukaba mu hotel. Barabyemera. Not knowing ko nta musirikare wacu uzaza ngo abe mu hotel, ahubwo ko bazaza bakacukura indaki all over. And that's what happened. So on the 28th of December, abasirikare 600 soldiers led by Lieutenant Colonel Charles Kayonga then baza Senede, and then they dug trenches around the Senede, and na politicians bajya aho ngaho waiting for Habyarimana to agree to implement the peace agreement. Of course, extremism kusadi ya Habyarimana yari maze kuba nyinshi cyane. They would never agree to implement the peace agreement. Ahubwo internally they were fighting. Some extremists saying never, the RPF can never come here. Abandi moderate ones saying where it's possible we can have them. By April 1994, Habyarimana was traveling to Arusha. Agiye kugera ku kibuga, atarajya ku kibuga, he called for the Army Chief of Staff then, General Castel Nsabimana, aramuhamagara, aramubwira ngo, can you join me on this trip? The Army Chief of Staff aramubwira ngo, no, I'm not prepared, kandi ntabwo wari wambwiye, kandi I don't know what I'm going to do. Undi aramubwira ngo, no, you go. In other words, he was suspicious of him. He didn't want to leave him behind. Amushyira mu ndege, aramutwara. Iyo ndege ye on return nibwo yaraswaga irasirwa Kanombe, then it fell muri compound ye hari ya Kanombe aho yaratuye. Ubwo Habyarimana is dead, including the Army Chief of Staff n'abandi. So apfuye, the genocide started. Genocide started like it was ready. It had been prepared. Infrastructure yo gukora genocide had been well prepared. The structure mu gihugu yari yubatse neza cyane. Yari yubatse from top up to the grassroots. Everyone to be killed was known, documented. Instruments to kill had been distributed, guns, pangas, and everything. Manholes where to dump the dead bodies had been dug. Ibintu byose were ready. General Dallaire, on his last day to Murinda ahura na His Excellency, yaraje aramubwira ati, Your Excellency, situation ndimo hariya is concerning. All the infrastructure to do genocide is ready. Arms have been distributed. Amazina y'abantu have been listed, abantu bose. I have reported this to New York, to the UN, and the UN says they cannot help me. I have a force, Italy well equipped to stop the genocide. If genocide takes place, it's you to come and stop it. His Excellency aramubwira ati, you will stop it or I come and stop it. That was on the 4th of April. General Dallaire asubira I Kigali, yari yaje na helicopter, and indeed Habyarimana apfuye on the 6th. On the 7th, genocide all over igihugu cyose yari yatangiye. So that night twamenye dute twebwe ko indege ya Habyarimana irashwe,
aho twari turi ku Murindi, we had a monitoring station monitoring communications za Habyarimana's forces across, just like they also monitored our communication. Icyo gihe nta encryption zari zihari, so they listened to us as we listened to them. Of course we kept on changing the frequencies, ariko nabwo bakadukurikira, nabo bagahindura frequencies, ariko natwe tukabakurikira, so we could know what was happening on their side. So 8:30 p.m. on the 6th night, mbona umwana wa monitoring station aje kumbwira ngo indege ya Habyarimana iraguye, ntubikuye hehe? Ati the force across Byumba ya FAR y'ingabo za Habyarimana ni irimo kubivuga. Then immediately we tuned on radio Eritreum, nayo twumvira bivuze. So it was confirmed ko Habyarimana apfuye. Then we tried to call Kayonga kuri communication, wari uyoboye ingabo muri Senede, aratubwira ati turumva amasasu menshi Kanombe. At the same time natwe hano kuri Senede batangiye kuturasa. Then His Excellency that night on the 6th of April ahamagaza all the commanders bakuru ba RPA uko bari lined up in the whole stretch from Mutara. Ahera kuri 157 wari uyoboye Fred Bingira, agera kuri 7 arabahamagara wari uyoboye Ret Theogene Bagire, akurikizaho Bravo yari uyobowe na Colonel Dodo Twahirwa, akurikizaho 21st yari uyobowe na Colonel Musitu, akurikizaho 101 yari uyobowe na Colonel Muhire, akurikizaho Alpha yari uyobowe na Samukaka, akurikizaho 59 yari uyobowe na Ngoga, akurikizaho na Chare yari uyobowe na Gashumba, ngira ngo that time ni Gashumba, yeah. Then bose baraza that night bagira ku Murindi around 2. Bageze ku Murindi arababwira, he communicated to them ati twamenye ko Habyarimana yapfuye, but we don't know what will follow. Turumva ko muri Senede batangiye kurasa ku basirikare bacu, turumva ko batangiye no kwica abatutsi over ahantu hose. Therefore go and put your forces standby class 1. Standby class 1 mu gisirikare ni ukuvuga ngo you are ready to go, you are ready to move. Baragenda baba standby. That was on the 6th on the ubwo bwari buke ari nyina ari 7th. Bigeze 7th nijoro byari byagaragaye ko genocide yatangiye. Ahamagara forces, noneho razihamagara bose ababwira where to converge. Bose ababwira where to converge, aragenda avugana nabo, abo yavuganye nabo bari move, arababwira ati we must stop genocide. Intambara twarwanaga yari ya liberation. Twari tugezaho twumvikana na Habyarimana tugomba kuvanga muri leta, none batangiye genocide, therefore tugomba kuyihagarika. So you move. Ubwo forces izo ya dressingiye miyove zari forces eshatu, ngira ngo yari Alpha, yari Bravo, yari 59 mobile forces. Izo zohereza Kigali 57 157 ayibwira nguce mu Mutara, ice za Kayonza, za Kibungo, Bugesera up to the southern province. Chare ayibwira kuza hano Musanze up to Gisenyi, izindi zicaho hagati. Then ubwo campaign against genocide iratangiye. Campaign against genocide itangiye, Habyarimana's side, the genocidal government yariteguye bihagije. Ingabo zabo they were 50,000. Gendarmerie, which was like police, paramilitary, was 30,000, ubwo ni 80,000. Interahamwe that had been trained from 1991 to 1994, every month bigisha 600. They were so many, umubare ntiwawubara.
the arms that had been distributed mu baturage b'intera hamwe n'imipanga nabyo ni byinshi. The RPA was 19,000. So you can imagine a force ya 19,000 kuza guhagarika genocide fighting iyo force yose ingana gutyo. It would look impossible, but it was possible. Icyo force yacu yari ifite was determination, was courage, was high level patriotism, was so resilient ku buryo we had to win, we had to stop genocide. Byanze bikunze. So the strategy His Excellency yakoresheje kubera ko FAR ingabo za leta nizo zafataga imbunda zigafatana mu modoka yazo zigatwara intera hamwe bakajya kuzisapotinga kwica abantu in various places. So His Excellency yabonye ko ari ngombwa nko muri Kigali to surround the key military barracks, kuzisurroundinga akazibuza maneuverability. The most notorious was Kanjepe, abajepe ba Habyarimana hariya muri Kimihurura. Abo nibo bagendaga muri ma province bagenda gusapotinga intera hamwe batanga n'imbunda bica abantu. So His Excellency ategeka ko Kanjepe iba surrounded completely. Force yacu ira surrounding. Kacyiru iba surrounded y'abajandarume. Then Kigali iba engaged. Kanombe iba engaged. Kami iba engaged. So without the government machinery to support intera hamwe nicyo cyatumye n'abantu bakeya bashobora kurokoka mu gihugu. Kuko FAR ntabwo yabonye maneuverability yo kugenda distributing imbunda ijya no gusupportinga hirya no hino. Even though it took a lot of time, 3 months ni nyinshi. 3 months ni nyinshi. Ntabwo ari akazi kari koroshye. Ariko abasirikare ba RPA bagaragaje kwitanga, bagaragaje ubutwari, and in 3 months they defeated the government outfit and it retreated. USA iva mu Rwanda itwara abaturage on the advice of the French. Abafaransa nibo babadvising. Abafaransa muri strategy yabo y'intambara, when you get defeated utwara abaturage kugira ngo umwanzi atababona. So batwaye abaturage benshi babatwara Congo. Ubwo before that muri June Abafaransa very quickly babonye ko RPA igiza na pahandi ni Kigali igiye guhagarika genocide. Abafaransa they gave themselves resolution muri UN yo kuza gukora intervention mu Rwanda, baje kurasa the RPA. Bazana equipment zihambaye. They staged in Zaire. Kindu was their base, Bukavu and Goma. So they came under what they called the zone turquoise. Baraza and bagerageza kurwana. Zone turquoise yakavarinze Kibuye, ikavaringa Gikongoro, ikavaringa Rusizi, ariko yashakaga kujya Gisenyi, ariko force yacu ibatanga Gisenyi. So they missed out on Gisenyi. Then bagiye kwinjira Butare, they encountered our force 157. Barwanaho gatoya nk'iminota 20. Barwanye iminota 20, Abafaransa they reported back baravuga ngo kurwana n'aba bantu ntabwo bishoboka. We shall not manage them. Babwira their headquarters mu Faransa muri Paris, but if we want body bags, if we want dead bodies, we should continue fighting these people. Aba bantu bari reckless, they are determined, we cannot fight them. So the French retreated from Butare bajya Gikongoro. Abandi nabo Abafaransa who are coming from Kibuye towards Gitarama ahitwa ku Rutare Rwanda, they encountered force yacu ya 59, company ya 59. Muri fight ya 20 minutes, they were surrounded, they gave up their arms, baba captured. His Excellency ategeka commander aramubwira ati
abafaransa basubiza imbunda zabo ubabwire biruke bagende bava aho ngaho abasubiza imbunda bariruka baragenda. So abafaransa they gave up fighting and they stayed mu Rwanda 21 days. On the 21st of June they wound up through Zaire and retreated baragenda. Babona ko intambara bananiye. They waited for far n'impunzi muri Zaire kugira ngo baorganizinge neza muri Zaire, then bazongere batera u Rwanda. That's what prompted u Rwanda in 96 kujya muri Zaire to preempt that attack. So ubwo genocide irahagaritswe, ariko ihagarikwa u Rwanda rumeze rute? What was the picture like? 1 million people dead, others emaciated, others wounded, abandi internally displaced, abandi coming in from Burundi bahunga FDD bataha, abandi flocking in from Tanzania, Uganda bataha, abandi bahunga bahunga FAR n'interahamwe zagiye Zaire babisikana nazo bataha. So the forces, government forces that retreated to Zaire, they had looted everything. Nta cyasigaye mu Rwanda, no money, no resources. They took basically everything. Nta institution n'imwe yari hari ikora. Only the RPA that had stopped genocide. The only institution yari hari ni RPA yari hagaritse genocide. Nta ministry, there was nothing. So the country had to start from zero. Igihugu cyose, Kigali yose mureba hariya was just smeary of two things: decomposing dead bodies and gunpowder. A mix ya decomposing dead bodies, the smearing, and the gunpowder. Nibyo byari aho gaho. That's what I can describe uko Kigali yari imeze icyo gihe. Amazu yose yarabomaguritse. There was no water, there was no food, there was no electricity. Kigali yose yari mined, land mines and personnel mines. Abaturage washoboraga kugenda kuko nta za kaburimbo zarimo hariya. Kaburimbo only two, biva ku airport iza mu mujyi nica kuri Sonatube biriya ya Kacyiru nizo zonyine, ahandi byari bitaka. Umuturage yajya kugenda antipersonnel gakubita ukuguru kukagenda. So we had to embark on the mining. We had to bury all the dead bodies iz'abantu. We had to shoot all the dogs. Kuko hari imbwa nyinshi cyane ziriho zirya dead bodies mu mujyi. Imbwa zose sinzi aho zavuye. Zarabaye nini, zarafate neza. Zarariye abantu noneho zigashaka no kurya n'abazima. Including cats n'iki byose. Vultures izo kwisi hose. All the vultures izo mu karere zo kwisi, I don't know how they communicated. Murazizi vultures. The vultures had converted, those converged mu Rwanda. Ziri kuri dead bodies ziri. That was near description naha u Rwanda uko rwari rumeze that time. And the only people who were organized bashobora guhindura situation yari RPA inkotanyi zari zihagaritse genocide. Young people like you barangije za secondary badafite any skills. The only thing they had was the will to make things happen, change. But ibintu birakorwa. The first activity twahereyeho ni ebyiri. The first one, hagombaga kubaho government, a government of national unity, forming government. You can imagine in circumstances nk'izo, how would you form government? The RPF yari hari, ariko it could not form government alone. Abandi izindi parties bari bamaze kwicwa, izindi zari zamaze kwica. So it was a matter of looking for people, gushaka abantu bashobora gukora government mu mashyaka atarishe yahigwaga. But where would you get those people? Where would you get those people?
I remember one example, nababwira umuntu umwe, example y'umuntu umwe. Twari tumaze kugera mu Kiyovu na His Excellency, he decided to move on foot, amanuka ava mu Kiyovu ajya Circle. I don't know what he was going to do. We went with him. Ariho agaruka tuzamuka gasozi on a hot day ya July, muzi ko July iri hot. Tubona umugabo afite wheelbarrow asunika, yari yambaye trucker suit ayikuramo arihambira, asunika 6 jerrycans of water kuko nta mazi yari muri Kigali bayakuraga Circle. Tumucaho turagenda. His Excellency aratubwira ati kuki muca ku muntu mutamubajije who is. I went back and ndamubaza urindi. Ati nitwa so and so. Uba hese ati ni mukazu hari akazu nabonye hariya nagiyemo. I went to mbwira His Excellency, ntambwira amazina ye, ntambwira ko aba hariya muri kariya kazu. Of course His Excellency avuze amazina ye, I think he connected ko ashobora kuba muzi. Aravuga ati mushakira imodoka uyimuhe, umuhe n'ibiryo. It was easier for me kubona imodoka kuko nashyizeho roadblock, mufata imodoka yatwawe n'umusirikare ndayimwaka, pick up murwana no gushaka ibiryo. Where would I get food in Kigali at that time? Gushaka ibiryo ndabibura, ariko mbona amagazi 3 ya byeri, 3 cases of beer, nzishyira ku kamodoka ndazimushyira. His Excellency yavuze ngo nkuhe imodoka n'izi byeri n'ibiryo. The guy agumaho. Later ngiye kubona mbona umugabo yabaye ambassador, ngiye kubona mbona umugabo yabaye prime minister, ngiye kubona mbona umugabo yabaye president wa Sena. So that is how nuko abantu bagiye baboneka. Muramuzi uwo muntu? Gavana yamumenya ariko Bernard Makuza. Umuntu witwa Bernard Makuza mugeze kumwumva? Wabaye ambassador wacu mu Budage, then prime minister, then president of Senate. That is how where he came from pushing the wheelbarrow half naked, yambaye trucker suit, without food, nkamuhabyeri, he becomes the prime minister. Nuko abantu bagiye babatoragura, harabo twakuraga mu bishanga iyo ngiyo za Mwogo, Gikongoro, kumva the next day abaye Minagri, nuko nguko. So the government ijyaho, and then we had also to build the army. Mu basirikare ba Habyarimana hari abasirikare batahunze. They are soldiers who do not retreat. Hari abatarashoboye kujya muri Zaire. 1,500 stayed. Those who stayed, the next day twarabafashe tubajyaniga ko Rubona, bakora training ya 2 weeks, then we integrated them into the RPA. Then just kwereka n'abanyarwanda ngo we had to rebuild the country even muri circumstances zigoranye zirimo na genocide. So the journey starts from there. The journey yo kubaka u Rwanda starts from there, from nothing to where we are today. Ariko icyo umuntu yavuga muri izo challenges zose za genocide and all the ramifications involved, the RPF did not lose the vision. The RPF did not lose focus. The aim was always to rebuild a united Rwanda of one people, focused and developing. So even with genocide, even without resources, the aim and the goal and the objectives were not lost. So this is where we are, and that is where you are now involved. Nk'urubyiruko, we believe that you still have that spirit. Your spirit, ya RPA, ya RPF,
yo kutananirwa, ya resilience, maintaining the focus, high level patriotism, niyo itugejeje ahangaha. And of course the leadership y'igihugu cyacu, the leadership that kept on navigating and defining aho tugomba kugera from every step to the next. So this is where we are. Challenges ziracyahari, ntabwo zizashira, but we have been tested by challenges and we have navigated through. So it's up to you now, mwebwe nk'urubyiruko, igihugu aho kigeze, to continue the journey ya development y'igihugu cyacu. We believe ko there is nothing impossible. There is nothing impossible. Sibyo? So muri tayari? Nizo programu ya runningaga from morning to evening. Iyo radiyo teremu yashyizweho na Habyarimana n'abandi bantu bo muri political party benshi. Icyo yari ishinzwe kwari guhamagarira abantu kwicana nta kindi. Calling for genocide. Yari ifite abantu b'abahanga cyane bitwa ba Kantano, abaririmbyi b'abahanga bitwa ba Bikindi, very well educated, bari bariza ama university, ariko ideology yabo iri totally wrong. So iri terem itangira gukongeza icyo gihe. Ariko the push for implementation ya ceasefire na implementation ya agreement ya Arusha kept on mounting on Habyarimana. By the end of 1993, towards the end, it was agreed that the RPF will send abasirikare na politicians bayo to Kigali to be part of the transition government. Hagombaga kubaho a transition government irimo the RPF, irimo Merende Habyarimana n'andi mashyaka menshi yari yarafatanyije muri peace talks. Of course, on the military side, twagombaga kuvana ingabo, the RPA yagombaga kuzana 40% of the officers, the government side would bring 60%. Nta kibazo byari bidutwaye. Kuko nubundi it was not about numbers. Nubundi no ku rugamba baraturutaga ubwinshi nubwo twabaneshaga bwose. So on the 28th of December 1993, politicians ba RPF baherekejwe n'ingabo 600, they came muri Kigali kugira ngo babe part of the formation of the transition government. So ariko kugira ngo tugere kuri iyo level, hagombaga kuba kwemeranya where the 600 battalion would stay. I was selected among those who would go to Kigali to choose where the 600 battalion would stay. Icyo gihe the African Union force had transitioned to a UN peacekeeping force iyobowe na General Romeo Dallaire. Iba a UN peacekeeping force because of the implementation ya Arusha peace agreement. So iba big force, 5,000 UN peacekeeping force. So tujyana na UN peacekeeping force baza kudufata ku Murindi batujyana Kigali. We started negotiating on where the 600 battalion and RPF politicians would stay. Wabona ho Habyarimana bashaka kudushyira his officers, ukabona ni conspiracy to put us somewhere, to locate us somewhere where they would easily annihilate us. Babanza batwereka Mburabuturo. I don't know how many of you know Mburabuturo. Mburabuturo is such a place aho bashobora kugukonvagingiraho from all over and they finish you up. Mburabuturo turayanga. Bashaka kudutwara Kami nayo is such a low place, it is surrounded na hills, nayo turayanga. Bashaka kudutwara Kacyiru, nayo turayanga. Then for us, we opted for Senede. Hari parliament. Baremera.
ariko cyabemeje niki, we were very tricky enough, bo bari bazi ngo tuza turajya iriya parliament buriya yari hotel, twarababeshye ngo twebwe we are tired of sleeping in trenches, ko dushaka kuza natwe tukaba mu hotel, barabyemera, not knowing ko nta musirikare wacu uzaza ngo abe mu hotel, ahubwo ko bazaza bakacukura indaki all over, and that's what happened. So on the 28th of December, abasirikare 600 soldiers led by Lieutenant Colonel Charles Kayonga then baza Senede, and then they dug trenches around the Senede, and na politicians bajya aho ngaho waiting for Habyarimana to agree to implement the peace agreement. Of course, extremism ku side ya Habyarimana yari maze kuba nyinshi cyane, they would never agree to implement the peace agreement. Ahubwo internally they were fighting. Some extremists saying never, the RPF can never come here. Abandi moderate ones saying, well, it's possible, we can have them. By April 1994, Habyarimana was traveling to Arusha. Agiye kugera ku kibuga, atarajya ku kibuga, he called for the Army Chief of Staff then, General Castel Nsabimana, aramuhamagara, aramubwira ngo, can you join me on this trip? The Army Chief of Staff aramubwira ngo, no, I'm not prepared, kandi ntabwo wari wambwiye, kandi I don't know what I'm going to do. Undi aramubwira ngo, no, you go. In other words, he was suspicious of him. He didn't want to leave him behind. Amushyira mu ndege, aramutwara. Iyo ndege ye on return nibwo yaraswaga, irasirwa Kanombe, then it fell muri compound ye hariya Kanombe aho yaratuye. Ubwo Habyarimana is dead, including the Army Chief of Staff n'abandi. So apfuye, the genocide started. Genocide started like it was ready. It had been prepared. Infrastructure yo gukora genocide had been well prepared. The structure mu gihugu yari yubatse neza cyane. Yari yubatse from top up to the grassroots. Everyone to be killed was known, documented. Instruments to kill had been distributed, guns, pangas, and everything. Manholes where to dump the dead bodies had been dug. Ibintu byose were ready. General Dallaire, on his last day to Murinda ahura na His Excellency, yaraje aramubwira ati, Your Excellency, situation ndimo hariya is concerning. All the infrastructure to do genocide is ready. Arms have been distributed. Amazina y'abantu have been listed, abantu bose. I have reported this to New York, to the UN, and the UN says they cannot help me. I have a force, Italy well equipped to stop the genocide. If genocide takes place, it's you to come and stop it. His Excellency aramubwira ati, you will stop it or I come and stop it. That was on the 4th of April. General Dallaire asubira I Kigali, yari yaje na helicopter, and indeed Habyarimana apfuye on the 6th. On the 7th, genocide all over igihugu cyose yari yatangiye. So that night twamenye dute twebwe ko indege ya Habyarimana irashwe. Aho twari turi ku Murindi, we had a monitoring station monitoring communications za Habyarimana's forces across, just like they also monitored our communication. Icyo gihe nta encryption zari zihari, so they listened to us as we listened to them. Of course, we kept on changing the frequencies, ariko nabwo bakadukurikira, nabo bagahindura frequencies, ariko natwe tukabakurikira, so we could know what was happening on their side. So 8:30 p.m. on the 6th night,
mbona umwana wa monitoring station aje kumbwira ngo indege ya Habyarimana iraguye, ntubikuye hehe? Ati the force across Byumba ya FAR y'ingabo za Habyarimana niyo irimo kubivuga. Then immediately we tuned on radio RTM nayo twumvira bivuze. So it was confirmed ko Habyarimana apfuye. Then we tried to call Kayonga kuri communication wari uyoboye ingabo muri Senede, aratubwira ati turumva amasasu menshi Kanombe. At the same time natwe hano kuri Senede batangiye kuturasa. Then His Excellency that night on the 6th of April ahamagaza all the commanders bakuru ba RPA uko bari lined up in the whole stretch from Mutara. Ahera kuri 157 wari uyoboye Fred Bingira, agera kuri 7 arabahamagara wari uyoboye Ret Theogene Bagire, akurikizaho Bravo yari uyobowe na Colonel Dodo Twahirwa, akurikizaho 21st yari uyobowe na Colonel Musitu, akurikizaho 101 yari uyobowe na Colonel Muhire, akurikizaho Alpha yari uyobowe na Samukaka, akurikizaho 59 yari uyobowe na Ngoga, akurikizaho na Chare yari uyobowe na Gashumba, ngira ngo that time ni Gashumba. Yeah. Then bose baraza that night bagera ku Murindi around 2. Bageze ku Murindi arababwira, he communicated to them ati twamenye ko Habyarimana yapfuye, but we don't know what will follow. Turumva ko muri Senede batangiye kurasa ku basirikare bacu, turumva ko batangiye no kwica abatutsi over ahantu hose. Therefore go and put your forces standby class 1. Standby class 1 mu gisirikare ni ukuvuga ngo you are ready to go, you are ready to move. Baragenda baba standby. That was on the 6th ubwo bwari buke ari nyine ari 7th. Bigeze 7th nijoro byari byagaragaye ko genocide yatangiye. Ahamagara forces noneho razihamagara bose ababwira where to converge. Bose ababwira where to converge, aragenda avugana nabo, abo yavuganye nabo bari Miyove, arababwira ati we must stop genocide. Intambara twarwanaga yari ya liberation, twari tugezaho twumvikana na Habyarimana tugomba kuvanga muri leta, none batangiye genocide, therefore tugomba kuyihagarika. So you move. Ubwo forces izo ya dressingiye Miyove zari forces eshatu, ngira ngo yari Alpha, yari Bravo, yari 59 mobile forces. Izo zohereza Kigali 157 ayibwira nguce mu Mutara, ice za Kayonza, za Kibungo, Bugesera up to the southern province. Chare ayibwira kuza hano Musanze up to Gisenyi, izindi zicaho hagati. Then ubwo campaign against genocide iratangiye. Campaign against genocide itangiye, Habyarimana as a side, the genocidal government yari iteguye bihagije. Ingabo zabo they were 50,000. Gendarmerie, which was like police, paramilitary, was 30,000, ubwo ni 80,000. Interahamwe that had been trained from 1991 to 1994, every month bigisha 600. There were so many, umubare ntiwawubara. The arms that had been distributed mu baturage b'interahamwe n'imipanga nabyo ni byinshi. The RPA was 19,000. So you can imagine a force ya 19,000 kuza guhagarika genocide, fighting your force yose ingana gutyo. It would look impossible, but it was possible. Icyo force yacu yari ifite was determination, was courage, was high level patriotism, was so resilient ku buryo we had to win
we had to stop genocide byanze bikunze. So the strategy His Excellency yakoresheje kubera ko FAR ingabo za leta nizo zafataga imbunda zigafata n'amamodoka yazo zigatwara interahamwe bakajya kuzisapotinga kwica abantu in various places. So His Excellency yabonye ko ari ngombwa nko muri Kigali to surround the key military barracks, kuzisurroundinga akazibuza maneuverability. The most notorious was Kanjepe, abajepe ba Habyarimana hariya muri Kimihurura. Abo nibo bagendaga muri ma province bagenda gusapotinga interahamwe batanga n'imbunda bica abantu. So His Excellency ategeka ko Kanjepe iba surrounded completely, force yacu irayisurrounding. Kacyiru iba surrounded y'abajandarume, then Kigali iba engaged, Kanombe iba engaged, Kami iba engaged. So without the government machinery to support interahamwe, nicyo cyatumye n'abantu bakeya bashobora kurokoka mu gihugu, kuko FAR ntabwo yabonye maneuverability yo kugenda distributing imbunda ijya no gusupportinga hirya no hino. Even though it took a lot of time, 3 months ni nyinshi, 3 months ni nyinshi, ntabwo ari akazi kari koroshye, ariko abasirikare ba RPA bagaragaje kwitanga, bagaragaje ubutwari, and in 3 months they defeated the government outfit and it retreated. USA iva mu Rwanda itwara abaturage on the advice of the French. Abafaransa nibo babadvising. Abafaransa muri strategy yabo y'intambara, when you get defeated utwara abaturage kugira ngo umwanzi atababona. So batwara abaturage benshi babatwara Congo. Ubu ariko before that muri June Abafaransa very quickly babonye ko RPA igiza n'apa hand ni Kigali igiye guhagarika genocide. Abafaransa they gave themselves resolution muri UN yo kuza gukora intervention mu Rwanda. Okay, asante sana. Ubwo ibisigaye ikiganiro cyaba kirekire, details ni nyinshi, we can niba mufite ibibazo ibyinshi they will be answered, ni nabwo turuburushaho kumvikana. Murakoze. If we could please